bingeza ahantu nguri ndagara bibe nguri nyama bibe Samuel wimere nindakoze mu nkono urumva mama urumva ndabajije nindakoze mu nkono mama uwazivye wivye mu nkono ni Rameke ni Rameke Presa mama karame nindakoze mu nkono mwe babi nindakoze mu nkono mwibarize mwe ndababaza mugombeza afata isafura ndayikoreye ku mutwe fata isafura yose ndayishira mu ishakoshi mumbwire nguwe wamubaze ndabaza nindakoze mu nkono ni Samuel mama ni Samuel Yesu mama oya ndabaza ndakoze mu nkono Samuel no yakoze mu nkono arambesha asama turabe asama turani indagara zamaze asama nawe egera ngaha asama rabuku asama ni Samuel nukuri Samuel we kandi oya mama oya ni Samuel yazidana mushaka nzabagiriki ndimo ndabashaka nzabagiriki wese wambwiye ngo ngende gufundira umva mutambura ko atangiza ukuri ndamubabura namaza mama nje Samuel ndamubabura intoki ndazibabura awe nkoraho barira Samuel yambare yuko ngo tuzije ariko mama je natoye zitatu gusuya yaciye amarira inkono umuntu azanye icyumviro si waba yivye undi we azanye icyumviro cyo kwiba none ari wowe n'uyu mukuru ninde si wewe yambeshe none twazisangiye none nje mushira amakuru yo atwita wewe wamenye icyo cyumviro wazanye cyo kwiba mushira amakuru hejuru nyaruke Samuel wo gumutaje cyumviro byo kwiba wowe urabanje cyumviro wakizanye ariko watoye indagara titatu ndakubuza ukaza icyumviro wone kitu toka uko uri kivono nuko yo isa amasaha umunani nimwe yashaka kamanura amaguru we Samuel urabona ko kitu Amerika amasaha umunani hakagira byo kwiba wowe urabona kuwe niyo watwaye nyinshi uri kurambesha ambasire kandi watoye zitatu rambura yo aboni izi mbasire niriko mpangayika ijoro ryose ani murangiza mwibe nuko ije sinabishobora iki kigugu ciao mere nukuri wa kandi wowe igisuma nuko indashide ibintu wanje sitabyemera mere mere tusame kwe Napiga vale panaria ui. wako afukubita hapa panaria ule panaria kama unaua angalia kama pako mafrani sawa bale mafrani huko Buke kusuzura donora. Asera donora. Wewe anga. Wewe. Baba kusengoro.